Ахатәы бызшәеи алитературеи афольклори рҭагылазаашьеи рԥеиԥши атемала жәларбжьаратәи аҭҵаарадырра практикатә конференциа аартуа уи алахәылацәа минуҭктәи ҿымҭрала дыргәаладыршәеит Владимир Анқәаб. Ҩынҩажәижәабатәи ашықәсқәа рзы амилаҭтә сахьаркыратә литература арҿиаҩцәа инарывагылаз дыруаӡәкын Владимир Платон-иԥа. Иара раԥхьаӡа акәны акьыԥхь аҽцәырҵит зқьи ефҩи ҩынҩажәижәиԥшь шықәса рзы. Анаҩс зқьи ефҩи ҩынҩажәижәаа ашықәса рзы иҭыҵуеит Сышьха ӡиас захьӡыз апоет ирҿиамҭақәа еидызкылоз ашәҟәы. Владимир Анқәаб қәҿиарала еилеигӡон арҿиаратәи арҵаҩратәы ааӡаратә усуреи акыр дазааԥсахьан аԥсуа бызшәеи алитературеи еиҵагылоу абиԥараҿы рылааӡара. Владимир Анқәаб активла далахәын ҳтәыла ауаажәларатә ԥсҭазаара. Аԥсадгьыл ахь ибзиабара ҳәаак амамызт. Зыжәлар рԥеиԥш еснагь иазҿлымҳаз ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәагьы жәпакы урҭ атемақәа ирызкуп. Ауниверситет аректор академик Олег Угәарамиа иқәҵарала аҵараиурҭаҟны иаԥҵоуп Владимир Анқәаб ихьӡ зху аԥсуа дыгафилологиа центр. Уи хықәкы хадас иамоуп аԥсуа дыгафилологиа абызшәа, алитература, афольклор реизгара. Ажәлар ишдыру еиԥш рхы иқәдырхарц азыҳәан раԥхьа иргыланы ражәа рбызшәа ԥыжәарамазароуп, аҿиарамазароуп аиқәырхара иазку аусмҩаԥгатәқәа еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа роума, азнеишьақәа роума азыӡбылатәуп. Убри аҟнытәи уҽеимамдакәаны ажәаҿы рымҳәо еибабароуп гәыбылрас иҟоу рҳәоит ҳажәлар ражәа иалоу. Хымԥада ҵакы ҳаназхәыцлагьы хара-хара ҳтәаны дасу ҳҭыԥқәа рҿы дара уаҟа ҳара араҟа ҳҽеимаданы ҳхеиқәырхара азыҳәаны милаҭкагьы жәларык иетноскра ҳасабала ҳмыӡратәы аиқәырхара хымԥада дареи ҳареи еиуеиԥшым аусмҩаԥгатәқәа реицмҩаԥгара азԥхьагәаҭоуп. Убри аҟнытәи ауп раԥхьатәи шьаҿоуп. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор Олег Угәарамиа ихьӡала асасцәа бзиала шәаабеит ҳәа ралҳәеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, аҭҵаарадырратә усуразы апроректор Џьулиета Адлеиԥҳа. Дара сгәы иҭакәоит, избан акәзар, ҳара абри ашьхақәа ҳаиҩызжо, иахьа ҳаиҩызжо ҳашьхақәа рнаҩс шәганаҟынгьы ҳсасцәаӡам, шәаргьы арахь шәаҳраҟны шәасцәаны шәҳаԥхьаӡаӡом, жәларык ҳауп ҵауланы ҳазхәыцуазар, иахьагьы ҳазҿу, гәҭыхас иҳамоу, иаҳзеиԥшу азҵаарақәа роуп. Иахьа ихац ҳаркуеит, ҳконференциа шәаргьы ҳаргьы иаҳзеиԥшу азҵаарақәа ирызку, аԥсуа жәлар, адыга жәлар, нхыҵ, аахыҵ, Кавказ еимыздо ажәларқәа гәыҵхас ирымоу аҭҵаарадырра ҩныҵҟалымкаала абарҭ азҵаарақәа реибаҳәаразы, рыҭҵааразы иацхраауазароуп, ԥхьаҟа иагозароуп ҳаргьы ҳнапы злаку аҭҵаарадырра. Ашәҟәыҩҩы диишьҭеиԥш ҩынҩажәижәохә шықәса ҵра иазкыз жәларбжьаратәи аҭҵаарадырра практикатә конференциа рхаладырхәырц Аҟәаҟа иааит Ҟабарда-Балкариатәи аҳәынҭқарратә университети, Ҟарачы-Черкесктәи ауниверситети, Адыгатәи аҳәынҭқарратә университети рҟынтә аҵараауаа дара арахь иааргеит аҳамҭақәагьы. Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета с большим удовольствием отозвался на информацию о научно-практической конференции, и научная проблематика, обозначенная организаторами конференции, входит в круг исследований ученых нашего университета. Особенно актуальны для нас вопросы сохранения родных языков, вопросы, связанные с развитием методики их преподавания. Мы рады, что нас на данной конференции сегодня представляют молодые сотрудники и студенты нашего университета. Музыкамыз гимцаслужиги Аԥсны иауата ахра дарахабата гәыԥк ҳаман ҳасасата ҳаргьы Шхаи Катиа ҳәа поетесса бзи уи лиубилеи азынархата конференциак ҳшәпун абароуа иалан ҳаладырԥшит, ҳдыргәырӷьеит астудентцәа усақәа џьыка иаарԥхьеит. Аконференциа убасгьы иалахәын Гәдоуҭа араион Владимир Анқәаб ихьӡ зху хәаԥтәи абжьаратә школаҵаҩцәа, дара ажәеинраалақәа ирыԥхьеит. Асас имҩа днықәҵыз шьаҭаз, сыднас убра дмыԥшӡакәа, иԥынҵа азоуны ауаҩ иҽхангыла, ижәихыртә ҽаҽа, игәышԥҟьаҟьа, иӡаара ихәыҵыртә мыргатыла. Аконференциаҿы иқәгыланы ицәажәоз ирҳәон аҭҵаарадырраҿы злагала рацәас аҵарауаҩ, апоет, зыԥсадгьыл иапатриотыз Владимир Анқәаб ԥсра шиқәым. Даара гәахәароуп
иахьа имҩаԥысу ахҭысқәа избан акәзар аԥсуа ҵарауаҩ зхы зыԥсҭазаареи зегьы зыхҭнызҵаз ҳбызшәеи ҳаԥсуареи ҳанамыс ҳқьабзи аиқәыршәара ихьӡ иахьа аԥсуа адыгатә филологиатә факультет аҟны мамзаргьы иаарту ацентр аҟны ихҵаны ахәыҷқәа астудентцәа реизбоит насхәап ақыҭа ԥшӡа аҟынтәи ахәыҷқәа алархәны астудентцәа аарлархәны аҵарауаа дуқәа алархәны абас иҟоу аконференциа ахьымҩаԥысу. Аконференция далахәын Владимир Анқәаб-иԥҳа Гәында Нқәаб-ԥҳа лара Ҭырқәтәылатәи ауниверситет аҿы аԥсуа бызшәазы алекциа даԥхьоит. Иҭабуп сҳәап, ари аизара еиқәзыршәаз зегьы, схы алазырхәо зегьы реиҳа угәы зырду, ас макьана ҿара аԥсшәа ҷаҳа изҳәо ажәеинраалақәа зҵоу, урҭ зааӡо, акыр иаԥсоу арҵаҩцәа хынӡа иҟоу аԥсуара, аԥсшәа бызшәа ыҟазаауеит ҳәа сгәы иаанагоит. Иазгәаҭатәуп Владимир Анқәаб диишьҭи ԥшьыни жәижәохә шықәсаҵәра азгәаҭара ишацҵахо арҭ амшқәа рзы. Шьазина Ханагәыуаԥҳа, Камила Џьапуаԥҳа, аԥсуа телехәаԥшра.